Ngucanio gatagati ka arimi kiwanda kia mutu wa Embu na atongoria mao ni ithite na mbere kurura nyuma ya arima makuga matikumenya ni kumbia cia wikuthie baria merite gavana wa Embu athungire na kurutha ucunguni ni kena kwikira maundu mama weruni. Gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire ni ugete thirikari ya kaunti ya Embu ni gukorwa ikirugamirira uthuthuria wa mathabu na utongoria wa kiganda gia kaua kia Murwe na varia arimi matagukorwa makirivua wanari kindu. Ino ni kurumirira ngucanio iria ikoretwo kigandari giki karigati ga utongoria wa kiganda giki na arimi gwa kavinda ka miaka iri riu. Forensic audit tuonde ti mathabu ma Murwe njoke ni organize to audit ma Mila na nyita mathabu mau na audit forensic audit te mathabu matheri ni kuroria nginya assets na liabilities processes ni ciatumirwe what are the challenges ya nigetha nginya tu proposal wara tu improve management. Varia arimi marauga kuri na uvotekekanu wa ukorwa utongoria wa kiganda giki utumirite mbia ciao nae gukorwa matari na waragania utongoria ri wa kiganda giki na varia engi ao aria matari na kaua kengi maikitwe nja ya micemanio iria mivango ya kiganda giki ithondekagirwa. Sekondo tocio gatoretagirwa ringi bateresa twathi gwikira migunda ri tugakorwa ni mathiga matira tutumuka twathi gwikira ringi akorwo ni ndawa tene iretagwa ya doxine ugakoraga ringi ndiratutumuka no wathi kuria kiuria ta kuga korwa we expelled kana ukaigwa na kunja undu wa mwisho ni atiriri Murwe ni a members andu aya mego kumbereka tumathuraga tigwa lakini ni kiria kurandikanwa gutakoragwa paikwina ati interviews kana gukandirirwa ati ni turandikwa na twi imwana ni tutweragwa ni twatongoria rucio bare na ovoro wa store yo ndimwe gwekebwa twani mundu store kwagiro no gukora kwina farm inputs wakora ni fertilizer wakora ni lime na indo iria cingi ciothe tugira thini wa store but nuona andu amwe mabesa wambia in cash and a lot of money kogo ni tukwenda ovoro wa gucimbwa thini wa store yetu bairo iria twena cio munthi irauga misamanio ya society teno ni misamanio 12 na emergency misamanio 3 igaruka misamanio 15 wa mwaka chairman ya thondeka more than 60 meetings ukarigwa misamanio engere ba wanandui guku mwenegiti wa kiganda giki niwe Muriuki Maruku akiugaga ati uria utai mweganiru na utongoria wake akorwe akithengutie kigandari giki kuona ke gutiri mavitia ekite ando wa Murwe okegwa wega gutonya thiini wa organization ni viri na kuma ni viri riu ukagwa kuronyenda kuthio ku ungithio society ongeganira ukinathie kuo you are free to do it. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita warita mwaniki wa Musiri.